dragi moji, i dobrodošli u 4. dan vlogmasa. Danas nije vlog u pitanju, ali želim vam snimiti božićni haul. Ja sam, ljudi moji, toliko toga kupila da je mene zapravo i sramota ovo snimat. Ja kad sam to krenula sve vaditi i stavljati na jedno mjesto, samo sebe sam šokirala. Ja sam počela kupovati stvari još u 10. mjesecu kako su bila ona sniženja u Tediju od 30% i tako sam lagano nadograđivala kolekciju. Kao što znate, kako smo se preselili u novi stan, nemam apsolutno ništa ukrasa. Sve stare ukrase sam ostavila mami, sestri i njima, a sebi sam odlučila kupiti nove. I odlučila sam imati crveno-bijeli bor, tako da se nekako sve vrti oko toga. Dakle, morala sam kupiti kuglice, lampice, apsolutno sve, još mi fali samo bor, ja mislim, i onda je to to. Pa ako vas zanima što sam to kupila i ako vam se da gledati sigurno nekih 30 minuta mog baljezganja, nastavite gledati. Započet ću s lampicama jer njih prvo stavljamo na bor. Uzela sam ove zbog Suzane Emes i za puno stvari koje ćete vidjeti je Suzana Emes kriva, samo neću uvijek naglašavati, ali samo da zna da mi ona izbila pare iz džepa. Ove lampice su vam one koje se granaju kao 3D, odnosno idu na više strana i izgledaju punje na boru. I uopće nisam znala da ovo postoji dok to nisam vidjela kod Suzane. Pokušat ću vam pokazati na što mislim. Dok sam ja njih odmotala, prošla je cijela vječnost, ali kao što vidite nema veliki razmak između lampica i lampice idu i na jednu i na drugu stranu, tako da to predivno izgleda kada svijetli. Kupila sam ih u Jisku za 400 kuna, imaju 15,5 metara, s tim da kažem stvarno su guste, imaju puno lampica. I uzela sam toplo bijelo svjetlo, ono hladno mi se više baš i ne sviđa. I da, ukupno ima 1000 LED žaruljica na ovom kablu i ja mislim da će mi to biti sasvim dovoljno za bor. Ne znam pratite li Pepko Mania Instagram profil, ali meni bi bilo pametnije da ne gledam i ne pratim jer toliko dobrih stvari vidim koje će doći u Pepko da onda sve pokupujem. Zbog tog profila sam uzela ove zavjesa lampice. Ne znam kako bih vam pokazala kako izgledaju, ali možda se ovdje vide na slici. Dakle, njih stavite kroz prozor ispod zavjesa i kad ih upalite izgleda kao da zavjese svijetle. Ne znam kako bih vam objasnila, ali budem vam pokazala kad ću to kititi za badnjak. E sad, s obzirom da koštaju samo 30 kuna, nije ni čudno da je kvaliteta malo lošija. One su vam na baterije, znači ne uštekaju se u zid i pahuljice vise na ovoj tankoj žici koja je dosta kratka, doslovno vise samo 80 cm, ja sam mislila da je to malo dulje, ali ok, bit će super to. Ukupno dobijete 83 LED lampice i isto su tople bijele. U Tediju sam uzela ove obične lampice za 26 kuna, isto su na baterije, nemam pojma svijetlo li toplo ili hladno, uopće nisam razmišljala o tome kad sam ih kupila, ali da, ove su mi lampice super, općenito za nekakav dekor, stavim ih ili na policu ili ispod televizora, već smislim nešto. I posljednje iz kategorije lampica mi je ovaj vrh za bor, uzela sam ga u Senseju, cijena mu je bila koliko, piše li negdje? Nema cijene, ali mislim oko 30 kuna i možete ga kupiti samo preko web shopa. Evo kako ta zvijezda izgleda za vrh, isto je na baterije. Da vam budem iskrena, ja sam bila bolesna kad sam ovo naručila i uopće se ne sjećam da sam to uzela i onda sam išla u shopping i uzela sam još jedan vrh za bor, isto zvijezdu, jer sam mislila da ovo nisam kupila, tako da još nemam pojma koji ću vrh izabrati od ta dva koja sam uzela, drugi ćete vidjeti malo kasnije, ali da, evo da znate da i ovo postoji. Iduće na redu su nam kuglice koje privlačim u plastičnoj posodici, najbolje da vam pokažem na što mislim. Dakle, ovo su sve kuglice. Na ovoj temi ćemo se definitivno zadržati jer sam toga najviše kupila. Kad je u Tediju bilo 30% sniženja, odmah sam uzela ove kuglice kojih ima 60 u pakiranju i dolaze u raznim veličinama i koštale su 60 kuna. I to je dakle bila cijena bez popusta, tako da mi se baš isplatilo i odmah sam uzela takva dva pakiranja. Sad kad si razmišljam, ne znam je li mi trebalo da uzmem baš dva pakiranja, ali ajde, bit će pun bor. I kako sam zaboravila da sam kupila vrh za bor, u Peveksu sam pronašla ovu baš lijepu zvijezdu koja je puna šljokica i ovaj cijeli set je bio samo 30 kuna, 32 možda maksimalno.
a kada bih kupila sam vrh to je bilo nekih 12 do 15 minimalno, pa mi je nekako bilo optimalnije da uzem cijeli set. A sad idemo na bijele kuglice kojih ima malo manje jer je njih jako teško pronaći, sve su većinom nekako meni bile ruže, a baš sam htjela da mi bor bude crveno-bijeli. Skoro sve kuglice smo uzeli u Pepku jer su tamo najpovoljnije, ove su bile 18 kuna. I evo kako izgledaju, dobijete 3 različite vrste kuglica u pakiranju i uzela sam ta 2 seta odmah. Ove sa šljokicama će vjerojatno odmah požutiti, ali nekako za ovu godinu mi se ovo činilo najbolje jer nisam morala potrošiti puno novaca, a kasnije lako mogu nadograđivati kolekciju. Imam i 3 paketa ovakvih bijelih kuglica, moram vam priznati da ovo isto nije nekakva kvaliteta, ja mislim da je ovo stiropor koji sam ima šljokice na sebi, ali cijena jednog pakiranja je bila 7,5 kuna, a treba nam baš tih bijelih kuglica. Imam isti paket i ovako većih tih bijelih kuglica od stiropora i one su 13,5 kuna bile i sad ne znam zašto nisam uzela još jedno pakiranje takvih. I mama mi je pronašla ovaj set bijelih kuglica koje su plastične, znači nisu od stiropora, izgledaju jako cool, ali ne znam gdje ih je kupila, ništa ne piše. U Pepku sam uzela i ove zvončiće kojih ima i bijelih i crvenih i njihova cijena vam je bila 30 kuna i ovo mi je bilo baš cute, ja volim kada bor zvoni ako se slučajno udarite od njega ili tak nešto. Baš nekako mislim da će ovo dati poseban look boru. Uzela sam i ova 3 prozirna jelena u Pepku, oni su koštali 7 kuna i pol. Ne pašu mi ovi srebrni rogovi, ali mislim da se to na boru neće ni primijetiti. Ovakvi prozirni ukrasci većinom jako lijepo izgledaju kad se lampice upale, jer se kroz njih onak prosijava, ne znam kako da objasnim, ali sigurno znate na što mislim. A kad već pričamo o prozirnim ukrasima, onda vam moram pokazati ove ukrase koje smo uzeli u Švicarskoj. Riječ je o malim medvjedićima. Jedan ukras je bio 6 i nešto franaka, po meni i dosta, ali ovo su bili jedni od jeftinijih ukrasa koje smo mogli pronaći. Uzeli smo 2, to su cura i dečko, predstavljaju mene i Leona, to smo se mi tako dogovorili. Imaju crvenu mašnicu, tako da se baš lijepo ovo uklapa za bor. Od individualnih ukrasa imam još i ove iz Tedija, njih sam isto kupila kad su bili na sniženju, a puna cijena im je 8 kuna. Što mi je stvarno bilo jeftino i mislim da će ovo baš lijepo izgledati jer je onak duguljasto i još dolje ima ovaj prozirni dijamant. Ne znam, što vi mislite? Možda ih sad ne bih kupila da idem iz početka, ali ovo sam kupila još u 10. mjesecu kad sam stvarno imala jako malo ukrasa. Ne mogu vam objasniti, ali jedva čekam okitit bor da vidimo hoće li ta moja ideja koju sam ja zamislila biti lijepa u stvarnosti. U Offertissimi sam uzela ovu malu vjevericu koja mi je baš bila slatka i njena cijena je 12 kuna. Pogledajte kak izgleda, ima ovaj šal koji je crvene boje, a vjeverica je bijele. Nekako mi manjka bijelih ukrasa pa sam onda uzela i nju. Aj, slatka je baš, ne možete reći da nije. Ove kuglice su mi predivne, ali su 30 kuna pa sam uzela samo jedan paket i sad mi je malo žao, mislim da sam trebala uzeti još. Jer baš imaju onaj neki candy cane look. Znači moja ideja vam je da bor bude kao lizalica, odnosno da sve bude onako crveno-bijelo, baš kao candy cane. Ako netko možda ne zna što je candy cane, evo to su vam ovi slatkiši, odnosno lizalice. Jedan paket ovih candy cane ukrasa je 18 kuna i 80 lipa, iz Pepka su i dobijete 6 komada u jednom pakiranju. To je bilo stvarno povoljno, onda sam odmah uzela 2 paketa. A uzela sam i ove slatke bombone, isto iz Pepka. Njih dobijete u paketu 3 i one su koštale 10 kuna. Još malo i približavamo se kraju ukrasima. Ovo su još jedini iz Pepka, male bijele ptičice i one su koštale 15 kuna, a u paketu dobijete 2 ptičice. Moram vam priznati da sad kad gledam imam baš jako malo bijelih ukrasa i ne znam kako će to izgledat na boru. Ove kuglice mi nisu lijepe, a njih sam isto uzela kad sam bila bolesna na Sensei stranici. Nije mi to nikako bio pametan shopping, ali ajde barem imaju dašak bijelog, tako da će dobro doći. Na web stranici izgledaju puno ljepše nego uživo, ali bile su dosta jeftine pa hajde, neću se buniti. Ne piše nigdje cijena, već bih vam rekla koliko sam platila. I još jedna iz Senseja su ovi djed božićnjaci
koji isto ne izgledaju baš nešto kvalitetno. Isto sam ih kupila online, a glupo mi je sad vraćati, pa hajde neka i oni ostanu. Malo su drugačiji, pa možda budu podigli bor. I službeno posljednji ukrasi za bor su ovi orašari koji su bili na sniženju u Pevexu, a bili su na sniženju zato što je jedan ispao ili je potrgan ili nešto. I njih sam platila 30 kuna i ovo je stvarno bilo povoljno jer ti orašari su ultra skupi. Mislim da je ovaj paket po punoj cijeni 100 kuna u Pevexu, ali nisam sigurna. I dalje smo na boru, samo više nisu kuglice u pitanju. Uzela sam ovo dno za bor u Pevexu za 85 kuna i to mi je super zato što bor uvijek izgleda ljepše i ne vide se dolje one ružne metalne noge. Iz Pevexa su i ove jaslice. Mislim da su bile jako jeftine, nekih 65 kuna, a velike su. Nemojte gledati figurice jer su one ružne, ali same jaslice po sebi ovako, ako ih gledate iz daleka, izgledaju baš dobro. Mislim da tu jedino fali anđeo, ali dobro, to možemo nadodati. Što se tiče girlandi, kak se već zovu, imam dvije. Ova prva je Senseiya. I nije mi se svidjela kvaliteta, mislim stvarno puno izgleda s ovim češirima i mašnicama, ali ove grane su baš onako umjetne, plastične, najobičnije, a platila sam ju 100 kuna što stvarno nije povoljno, tako da nisam baš zadovoljna. Mislim, iskoristit ću ju negdje na prozoru, ali nije ono što sam htjela. Ja sam ju planirala staviti ispod televizora, ali definitivno sam se predomislila jer mi ne izgleda dobro. To mi je najgora stvar sa Sensei trgovinom, što većina stvari tamo izgleda super, a nije nikakve kvalitete. I zato mi je bolje kod njih kupovati baš u dućanu, da znam što kupujem. Ali zato sam našla savršenu, baš kako sam htjela. Izgleda puno prirodnije, dakle ove iglice su manje plastične i onako daju 3D look, baš su pune. I ovu sam kupila u Tediju za 60 kuna, dakle bila je povoljnija i to je ono što sam zapravo htjela. I oko nje ću omotati lampice, na par dijelova vam ima češere, samo da znate, evo na primjer ovdje. Oko nje ću omotati lampice i stavit ću ju ispod televizora i mislim da će to izgledati pre dobro. U Tediju sam si uzela i ovaj ukras za vrata, moram vam ga izvaditi, koštao je 170 kuna, ali kupila sam ga na 30% popusta jer mi je ovak bio baš preskup. Njega zapravo već želim godinama, ali mi je uvijek bio preskup i sad kad je bio taj popust, reko moram ga uzeti. Evo kako izgleda, morat ću ga malo očistiti, imam i malo previše ovih bijelih nekih flekica koje glume snijeg, ali ono po čemu je poseban je to da svijetli, dakle iza možete staviti baterije i po noći će izgledati divno. Ja se sad još premišljam hoću li ga staviti na ulazna vrata ili ću ga staviti u kuhinju iznad štednjaka. Idući na redu su ukrasi za dnevni boravak i slično. Ovo sam dobila na poklon od mame. I cijena ovog soba je 90 kuna i to je stvarno jeftino s obzirom da vam on ima ogromne noge i dakle stoji, sad mi neće nešto, čekajte, evo kako izgleda, dakle ima ogromne noge, presladak je i mislim da se ovo prodalo brzinom munje i da ćete ih teško naći u Pepku, ali pre-cute stvar. Još uvijek ne znam gdje ću ga staviti, možda u hodnik, možda ispred ulaznih vrata ili možda tu negdje kod TV-a. Nisam odlučila, ali ovo je definitivno nešto što trebate imati u božićnoj kolekciji. Ovo je ukras iz Offertissime kojeg sam uzela da mi stoji na polici jer će mu baš lijepo padati nogice prema dolje. I sad mi je žao što nisam uzela još jedan, iako ga na početku nisam uopće ni htjela kupiti jer mu je cijena 28 kuna, ali ovo se baš može lijepo dekorirati, odnosno može se staviti na 1000 načina i sad razmišljam da odem kupiti još dva jer imam ideje gdje bih ih htjela još iskoristiti. Ovo mi je isto mama kupila i ovo je iz Kika, cijena je 26 kuna, dakle snjegović sa božićnom kapicom koji se smije i ovo će biti savršeno za policu. Da ne ispadne da mi se iz Senseiya apsolutno ništa ne sviđa, oduševljena sam s ovim kamionom koji iza vozi bor i kad sam uzela njega morala sam uzeti i ovu verziju. Tada! Koja vam je slađa? Mislim da je cijena ovog jednog 50-60 kuna. Ups, slučajno sam ih udarila, valjda nisu pukli. Ovaj je puno bolje kvalitete i ako planirate uzeti jedan od njih, uzmite ovaj. Dolazi i u crvenoj verziji. Kao što vidite, ovaj bor nije stabilan i cijeli se jadan raspao, ali dobra stvar je što ga možete skinuti pa vam ostane ovaj lijepi kombić i ima naprijed vijenac božićni. Znači ne znam za vas, ali ja sam jedva pronašla ove boriće kojih je
prethodnih godina bilo apsolutno svuda. Ove godine dolaze slijepljeni jedan za drugog, a meni to nije odgovaralo, nego sam baš htjela da bude ovako odvojeni. I onda sam pronašla ovaj set od 3 bora u Sinseju i cijena im je bila 60 kuna, što je po meni baš dosta puno, ali nisam nigdje mogla pronaći stvarno. I sad jučer kako sam bila s Ivanom u trgovini, pronašla sam u Kiku ovaj ogroman, a nije ih bilo nigdje. Dakle, ovo je najveći onaj iz Sinseja, a ovo je najveći iz Kika. Pogledajte, ima još cijenu, košta 29 kuna, ali stvarno se isplati jer je ogroman. U Tediju sam uzela ove božikovine. Ovo meni uvijek treba, kad god nešto dekoriram fali mi tog crvenila i bilja. I ove godine sam već to upotrijebila za adventski kalendar, malo tak da vam ovaj izgleda puno lošije od ovoga, ali da. Cijena jednog je 16 kuna, ali bili su na sniženju 30%, tako da su bili još jeftiniji i stvarno se isplatilo. Na tom sniženju sam uzela i ovu posudu za biljke i sad mi je žao što nisam uzela još jednu. Puna cijena joj je 35 kuna, isto ovako sam uzela Visi. I onak dođem u trgovinu i razmišljam si zašto nisam uzela i sebi, tako da mi je drago da su ih imali i ove godine pa sam uspjela ugrabiti. Uzela sam u Tediju za 8 kuna i ove obične vreće. Njih mislim da ću zalijepiti ispod televizora, to jest na komodu od ozgo, ne znam kako se to zove točno, ormarić na zidu. Sa jedne strane piše Merry Christmas, ali to mi je ružno pa sam je odlučila okrenuti na ovu stranu. Za 8 kuna sasvim ok. I posljednja stvar iz ove kategorije je ovaj ukras iz Sinseja. Evo kako izgleda. Ja sam njega zapravo uzela zbog ovih drvenih okruglica jer je to jako moderno trenutno i jako lijepo izgleda po kućama. A ovi dolje drveni crni borići će se već upotrijebiti za nešto drugo, njih ću skinuti. Tako da meni ovo zapravo nije božićni ukras, ali evo, možda je nekom lijepo s tim borićima pa si kupi. A sad prelazimo na Božić u kuhinji. U Sinseju sam si uzela ove limene posudice, dakle to su vam 3 etažera i gore imaju poklopac. Cijena je 49 kuna bila i ovo mi je predobro. Stavit ću unutra nekakve keksiće ili bombone ili nešto i to će mi stajati na kuhinskom elementu. U pepku sam si uzela ovu veliku zdjelu koja gore ima djeda Božićnjaka i prugice. Ne znam što ću nju staviti, vjerojatno brašno ili tako nešto, ali to će stajati odmah pokraj ovoga. Dakle, imamo neku razliku u visini i mislim da će to baš biti top. Cijena ove zdjele vam je bila 45 kuna. Ovo sam htjela kupiti prošle godine, ali sam si kao razmišljala šta će mi, zašto, i tad je bila 70 kuna ova zdjela i ovaj komplet, a sad je 90 kuna, tako da eto, trebala sam kupiti prošle godine, ali dobro. Ovo je ogromna posuda u kojoj možete mjesiti kolače i ovo je super za pokloniti nekome, jer dobijete i ovu špatulicu i ovo za miksat pjenjaču. A meni se posebno sviđa zato što posuda ima ovaj dio iz kojeg lijevate, tako da kreme i sve možete odmah trpati u kalup. Iduća stvar koju ću vam pokazati je isto iz Pepka, ali mi je to kupila sestra, nisam ja. Dakle, ovo su božićne zdjelice za pse. Unutra piše Have a Merry Christmas i cijena jedne vam je 30 kuna. Meni je ovo tako slatko i da mi ona nije kupila, ja bi si uzela sama. Iz Pepka imam i ovu rukavicu koja je koštala 10 kuna i 3 para krpa sa istim dezenom. One su koštale koliko, ima li gdje cijena? Nema. Ali isto jako jeftino, možda nekih 15 kuna, 20 maksimalno. Jedna salvetice sa orašarima, ovo je iz Tedija, 8 kuna. I u Zirihu u Flying Tigeru sam si uzela ove divne zdjelice. Ja ću njih vjerojatno staviti bademe ili neke druge orašaste plodove. Ili možda nekakve slatkiše, ali koliko su slatke. Bila je i veća verzija, ali to stvarno nisam mogla strpati u kofer pa sam se zadovoljila s ovima. Imam naravno i 3 božićne deke, 2 su iz Sinseja, izgledaju ovako, različitih su uzoraka. Ova ima po sebi sobiće, veličina je 130 x 160 cm. Cijena jedna je 59 kuna, odnosno 60. I ova je isto 130 x 160, ali ima po sebi pahuljice. A u Pepku mi je mama kupila ovu ogromnu deku koja je 150 x 200 i ona košta 52 kune. Dakle, u Pepku vam se puno više isplati kupiti dekice. I ovo ću iskoristiti za bračni krevet.
Tu se vidi da imaju nekakve sobiće po sebi, ovako zapakirana nije baš vidljiva. Moram ovo sve oprati naravno prije nego što ću dekorirati. Još malo i bližimo se kraju, sad smo na papirima za zamatanje i sve stvari koje nam trebaju za motanje poklona. Ovo je sve iz Tedija. Ja volim ove papire koji izgledaju prirodno, ne znam kako da objasnim, znači običan smeđi sa nekakvim sitnicama, a uzela sam jedan ovaj crveni. Ovi su bili po 8 kuna, a ovaj mali je bio 5 kuna. Svi su istih dimenzija, ali su očito drugačijeg materijala, jer je ovaj onako tanki papir, a ovo je nešto grublje. Tako da zato izgledaju kao da ga ima više, a svi su 200 puta 70. Uzela sam i ove mašnice za pakiranje. Jedno pakiranje je 16 kuna. Ja vam iskreno obožavam stavljati ove mašnice. Sve mi izgleda ljepše s tim mašnicama. U jednom paketu se dobije 6 mašni. I još imam ove ceduljice na koje ću pisati za koga od koga ili nekakve porukice, s obzirom da ću raditi dosta Secret Santa, odnosno swapova sa curama s YouTube-a. Paket je koštao 16 kuna, dobijete unutra konac i nekakve zvončiće, uglavnom jako cute. Posljednja kategorija je ostalo. Uzela sam za Grizlija i Barkija, odnosno za svoje pse, ove identične džempere. Ići ćemo i ove godine na božićno fotkanje, tako da morala sam im uzeti neku novu oblekicu. Ovo vam je iz Tedija i cijena je 45 kuna, jako cute, barem meni. Božićno je, opet nije crveno ni zlatno ni ništa, nego je onak zelena s borićima, tako da mogu koristiti kada nije Božić. Ovu svijeću sam uzela po preporuci Dasho Blue, odnosno Maje, i ona je rekla da je predivna. Kupila je 500 komada, svima za Božić, i naravno da sam ja morala uzeti s obzirom da je ona toliko nahvalila, ali ljudi moji, meni ovo ima miris po kavi. Ja sam njoj poslala poruku da šta je ona mene natjerala da kupim. Ona kaže da njene nemaju miris po kavi, tako da možda sam ja dobila neku lošu. Ali s obzirom da su mi prvo poslali razbijenu i kad sam otvorila paket imalo je miris po kavi, i ovo drugu koju su mi poslali isto ima miris po kavi, nekako sumnjam da je do toga, možda je do naših noseva. Inače zove se Sugar Cookies i ja sam mislila da će imati miris po keksima, ali totalno sam fulala, tako da, mislim, potrošit ću ja nju, ali ne bih rekla da je ovo moj miris svijeće. I da nisam rekla, brand je Country Candle i cijena joj je bila nekih 90 kuna, što je stvarno povoljno s obzirom da je ovo velika gramaža. Koliko ima, piše li gdje? Ne piše, ali sigurna sam da ima barem pola kile. E sad, ovo je stvar koja će vam se svidjeti ili neće, ali ja sam morala uzeti ovaj dozator sapuna i sad mi je žao što nisam uzela dva, tako da imam jedan za kupaonu i jedan za kuhinju, ali tko zna, možda ja opet nešto naručim sa Sinseja. Uglavnom, dakle, ovo je za tekući sapun, imate pumpicu u obliku čizmice je i ono, ružno je, a lijepo je u isto vrijeme. Ja volim te trash stvarčice povremeno. Naprimjer, meni je Božić taj ispušni ventil kad idem ono all out i želim da sve bude crveno, da sve bude taj klasični Božić, i ovo je nekako dio toga. Nisam onaj tip koji voli minimalizam, barem kada je Božić u pitanju. Cijena ovoga je bila nekih 40 kuna, ali nemojte me držati za riječ, može se kupiti isto samo preko web shopa. I za kraj vam još želim pokazati maskice sa My Case-a. Uz kod Anita20 imate 20% popusta na sve i po meni je ovo jedan od boljih poklona koji možete nekome kupiti. Ono što je još bolje je što si sami možete izraditi dizajn maskice, dakle možete staviti svoje prijatelje, obitelj ili izraditi nešto ovako kao što sam ja. Ovo je prva maskica, stavila sam si fotku koju imam i kroz cijeli vlogmas na profilu. Ovo je njihov dizajn koji mi je bio presladak sa medvjedićem i ovom nekom ptičicom. I uzela sam si jednu zimsku poslije Božića da imam isto nešto za mobitel. Ova ima snjegoviće sa plavim detaljima. I to vam je to za ovaj video. Pišite mi što mislite o mom božićnom holu. Ove godine je stvarno bio jako velik. I nekako, mislim, puno sam toga kupila, a opet je većina toga ono što mi stvarno trebalo, kao na primjer lampice i kuglice za bor, tako da u globalu je ok. Opravdavam sama sebe što sam toliko potrošila, da, što ću drugo. Ako vam se nešto sviđa, definitivno mi ostavite komentar što to, i ako ste već možda nešto kupili isto kao ja, isto pišite. I naravno, ako vam se sviđa video, ostavite jedan like, šerajte, subscribe-ajte se, a mi se gledamo već sutra. Pusa! Bok!